Ndabasuhuje mwese mbaye ikaze kubakunda amakuru agezweho ariko by'umwihariko tugiye kuvuga ku makuru y'ibigezweho mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Iminsi 89 irihiritse intambara ikomeje gushyamirana Uburusiya na Ukraine ndetse biracyagoranye kuba umuntu yagena igihe intambara izarangirira kuko umunsi ku munsi bihora ari bishya. Kuri ubu umusirikare w'Uburusiya yakatiwe gufungwa burundu. N'urukiko rwa Ukraine rwakatiye Sergeant Vadim Shishimali w'imyaka 21 gufungwa burundu nyuma yo kumuhamya icyaha cyo kwica umusivili w'umunya Ukraine. Uyu Shishimali wakoreshaga igifaru cy'ingabo z'Uburusiya mu cyumweru gishize niwe wemeye ko yishe umusaza w'imyaka 62 mu gace ko muri Ukraine ku ya 28 Gashyantare uyu mwaka. Icyo gihe ngo yahawe amabwiriza yo kumurasa ari mu modoka. Gusa umuvugizi w'ibiro bya perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov kuri uyu wa mbere yatangaje ko bahangayikishijwe n'ibirimo kuba kuri uyu Shishimali ariko leta ya Moscow ngo idafite ububasha bwo kuba yarengera inyungu ze ako kanya. Ni mu gihe abasirikare ba Ukraine bafatiwe mu ruganda rwa Azovstal bagiye kuburanishwa. Abasirikare ba Ukraine baheruka kuvanwa munsi y'uruganda rw'ibyuma rwa Azovstal bagiye kuburanishwa mu gace kigumuye kuri Ukraine kigize Repubulika ya Rubanda ya Donetsk. N'abarwanyi bafashwe n'inzego z'Uburusiya nk'agace ka nyuma kari katarafatwa mu mujyi wa Mariupol uhuza Ukraine n'Uburusiya. Ibiro ntaramakuru byo mu Burusiya Interfax byatangaje ko uwitwa Denis Pushili yavuze ko imfungwa zo muri Azovstal ubu zifungiye ku butaka bwa Repubulika ya Rubanda ya Donetsk. Yongeyeho ko mu gihe kiri imbere gushyiraho urukiko mpuzamahanga ku butaka bwa Repubulika nabyo biteganijwe. Ntabwo hatangajwe ibyaha bazaba bakurikiranyweho. Kugeza ubu ingabo z'Uburusiya zikomeje gutegura ibisasu byari byaratezwe kuri ruriya ruganda. Umwe mu basirikare batangaje izina rye ry'urugamba ko yitwa Babayi yabwiye itangazamakuru ati akazi gahari ni kenshi. Umwanzi yari yarateze ibisasu mu butaka natwe tuza guterga ibindi kugira ngo tugerageze gukumira umwanzi. Ati dufite ibyumweru nka 2 byo gukemura ndetse no gukomeza kubikoraho. Yakomeje agira ati mu minsi ishize ibisasu birenga 100 bimaze gusandazwa. Naho Biden we yakirijwe induru mu Buyapani. Nta magana y'abaturage bigaragambya bakirije induru perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ubwo yatangiraga uruzinduko mu Buyapani. Aba baturage bahuriye ahazwi nka Shiba Park i Tokyo kuri iki cyumweru bamagana uruzinduko rwa Joe Biden wa Amerika rw'iminsi 3. Umwe mu bigaragambya witwa Ota yabwiye itangazamakuru ati ibihugu byo mu Buraya bw'uburengerazuba n'abanyamuryango ba NATO barangajwe imbere na Amerika bongereye imbaraga amakimbirane y'Uburusiya na Ukraine, batanga intwaro kuri Ukraine, bafatirana ibihano ndetse bafatira n'ibihano Uburusiya. Ati ibi byose ntabwo bizahagarika amakimbirane ahubwo bizarushaho kuyakomeza, ahubwo bizanatuma mara igihe kirekire. Uwitwa Shunkishi Takaya asanzwe ari umunyamategeko yagize ati mu bijyanye n'amateka n'ukwaguka bagana mu burasirazuba byazanywe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na NATO byazamuye kwihagararaho ku Burusiya. Umuzi wa byose ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niko bigaragambyaga bavuga. Abavanywe mu byabo bamaze kurenga miliyoni 100. N'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi kuri uyu wa mbere ryatangaje ko abantu bamaze kuvanwa mu byabo unabariyemo impunzi bamaze kurenga miliyoni 100. Ni ikibazo cyatijwe umurindi y'intambara yo muri Ukraine. Komiseri w'umuryango w'abibumbye ushinzwe impunzi Filippo Grandi yagize ati miliyoni 100 ni umubare ukomeye ubabaje kandi uteye ubwoba, nta gahigo katari gakwiye kujyaho. Umuryango w'abibumbye ONU uvuga ko umubare w'abantu bavanywe mu byabo n'ibibazo bitandukanye ku isi wageze kuri miliyoni 90 kugeza mu mpera za 2021 bitewe n'ibibazo byo muri Ethiopia, Burkina Faso, Myanmar, Nigeria, Afghanistan na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akomeza agira ati intambara yo muri Ukraine yavanye mu byabo abantu miliyoni 8 muri iki gihugu muri uyu mwaka ndetse harabarurwa impunzi miliyoni 6 zavuye muri Ukraine. Mu yandi makuru ari kuvuga ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine n'uko Uburusiya bwashwanyaguje intwaro z'abanyamerika. Ibiro ntaramakuru by'Uburusiya byo byatangaje ko ingabo z'iki gihugu zashwanyaguje imbunda nini zo mu bwoko bwa M777 Howitzer zakoreshwaga mu ntambara muri Ukraine. Ni intwaro icyo gihugu cyahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ziba zishinze ahantu ku buryo zohereza ibisasu mu ntera ndende kandi bigenda ari byinshi mu mwanya muto. Uburusiya kandi bugeze kuri
95 bufata umujyi wa Luhansk. Mu rugamba Uburusiya bwashyizemo imbaraga nyinshi cyane mu burasirazuba bwa Ukraine, mu gihe gito agace ka Luhansk gashobora gufatwa. Ingabo z'Uburusiya zatangaje ko zigere kuri 95% zigarurira kariya gace gafite ubuso bwa kilometero kare 26,684. Izda TV ikorana bya hafi na Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yatangajwe ko kugeza ubu Ukraine igifite uduce 2 twonyine twihagazeho. Reka mbashimire mwese, yari amakuru agezweho ku bivugwa ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Bashimira ko mukomeza kubana natwe mu biganiro bitandukanye, mbabwira ko ibiganiro n'amakuru agezweho bikomeza kubageraho. Wowe kandi subscribe niba utarayikora kugira ngo dukomezanye. Bifuriza ibihe byiza.